Yusuf akan singguri oleh saksi tim pemegat kami lakukan sekaliannya. Oke, ngasalkan organisasi Bapak RW alias Bapak Tanah sebagai uang anaknya saksi tisi terlengkap oleh kalimat ijab kabul, ijab berkenan Bapak F, Kabupaten Sanak Yusuf. Oke, saat dan jangkeun karena pokok akdu nikah ujaran sunnah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saya misalkan kakar sama karom anu di parakan salah. Pak Ustaz, nama barokah ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil yudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah ta'ala ala nikah wa nabai wasifah. Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sabila. Aidan Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Aidan qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa minkum anfusakum azwajan litaskunu 'alaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-Hadis wa Nabiyu sallallahu alaihi wasallam anika usrinati kemana bermaksudnya paling samini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah kasuru wa ini wa yaumil qiyamah wa qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam mana bekati ayatan usrinati wa sunnati anika wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika usrinati anika usrinati alamiya wa sallallahu wa jantalakia aqul qawli hada astagfirullahaladzim 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 li walakum walakin muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kullu jami'an. Oke, saat ajan diledangkan karena pokok aktu nikah. Yuk orang sami-sami masalah doa kalimat syahadat. Oke istighfar, dan kalau subhanahu wa ta'ala nya aku jalan berangsur dosa amnya aja, dosa anu tadi aja. Ya Allah mudah-mudahan subhanahu ayungan kurang rahmat kemampuran tinggal si Allah subhanahu wa ta'ala kurang berpegang akut. Alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan orang kedayana masyarakat yang kita tauhid semoga iman ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak F banyakkan putra kuasa cintanya ke Muhammad Yusuf di Ilas di Ridho ya karena tujuannya ibadahnya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Yusuf, Bapak nikahkan dan kawinkan anak Bapak bernama Sinta kepada engkau suka suka dengan mas kawin berupa uang 152.500 rupiah dibayar. Saya terima nikah dan kawin Sinta bin Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairi wa afiyatin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairi wa afiyatin. Wana kami ya mari dalam keterangan hadis. Allahumma fir lana dunubana wa li wadaya wa kumar wa ya sagiron wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wa muslimin wa muslimat al hayyi min akhir majika ya arhamar rahimin. Wa ta'iban man ataham wa ta'ala halala wa ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khairin. Allahumma laka bainahum Siti Hawa. Allahumma laka bainahuma ka'alaf kami Siti Juleho. Allahumma laka bainahuma ka'alaf kami wa sa'ati al-zakirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi